Mhlambe sobuka emuva singayi ekuphumeni kwakho. Sobuka emuva ngoba ngicabanga ukuthi kulesidlimi lesakwehlela. Waba nesikhathi lesiningi sokucabanga. Yini mhlawumbe lo wagcina uyicabangile wafika emaphethelweni ngayo, ikakhulu mayelana ngendlela abantu bekuthakamiva abasebenza ngayo? Ya, ngahlala nga-reflect-a vela ngempilo yami ngabuka ukuthi uyathi vele thina njena la we fall prey to kubantu laba njengalaba. Sometimes sendiwa ngibona lokuthi asinabo. Kodwa nje nase ubuka futhi ukuthi le mali eqhamuka lokujubelisa akusidi. Lokufuna tinto leti qhamuka malula akusidi because easy come easy go. Belungu bathi life begins at 40. Bathi impilo icala kahle na uhlanganisa iminyaka lengemashumi lamane ngoba kusuke sekukunyenti lokwatiko sewuhambe wabona wakhanyiseleka nangalokunyenti. Naso ufikeke kuleso sigaba netincumo lotithatha kuba ngiletibhadlile. Noko kulona lesikhulumisana naye lo mhla ehlelweni. Akudange kube njalo. Wacunga sibinza athi ufuna kuba nempilo lengcono, kepha wathi khanza sekabhadla ejele la7 le-Thailand aniketwe isigwebo sekufela ejele kulandzela ukuthi atfolakala shushumbisa kudzakamiva. Sihlala phansi kulesicephu se-Echoes of the Kingdom lomuhla naLisa Zikalala lositekela ngalengcekiko. Lena yi-Echoes of the Kingdom. Siyanibukela to yet another exciting episode of Echoes of the Kingdom. Libito lami ngiseNethemba, ngingumthombo ebusika wakwaDlamini, and this is a production that is brought to you proudly by Umsakato Wakangwane. Umuntu akakucale ngekubonga the amount of love that you are showing us on the socials. Thank you for liking our content, for sharing, and also for retweeting as well on the different platforms. Sikona ku YouTube sing EBIS Radio, naga TikTok sikona sing EBIS Echoes of the Kingdom. Njengenhlala yenda ke sikhona lapha eBahle Pantry at the Foundry Gumatapa, who are our sponsors, so you can come in for a cup of coffee nangabe also ufuna ukutosebenzela endzaweni lethulile lendlela ongakhona khona kuba productive ungeda khona lapha eFoundry, the home of Echoes of the Kingdom podcast. Lamuhla ke ku Echoes of the Kingdom sijabule kakhulu ukuthi sinemuvule wesolo simfuna sigcine simtholile because she has a compelling story to tell. Nangabe kukhona lo busy ngako siyacela ukuthi ucishe tonke letinye tintfo uhlale uthi nje uthamele lesicephu se Echoes of the Kingdom. Ka Echoes of the Kingdom lamuhla sinamake Lisa Zikalala Olalekhele. Thank you so much Mhlandondo Ndlungulu. Siyajabula ukuthi ukhona ugcina ufikile. Thank you for having me. Siyajabula kakhulu make ukubona. Mhlawumbe nje sengikayikathe asicale ngekucocela umlaleli ukuthi nembukeli kakhulu ukuthi ngibani Lisa Zikalala, utalwa kuphi, uqhamukaphi, ukhuliswa ngibani, nikhula njani ekhaya? Lisa Zikalala ke ngulalikhele. Ukhulela la kuMathapa eMbuleni. Dalelwa khona. Ngitalwa ke eSithenjini ngebaba wambeyane bafati labangu5. Make wama wegcina nami ngogcina ke bantwaneni bababo wami. Ngikhule khona laphana kuMathapa ngafunda eMpholi, ngaya eMpra, ngangena eSwazi. Okay. Ngifundiswa ngimake ke njengoba nathi usindvo sayisembo hawu. Into leshobele phansi ngifundiswa ngimake ke. Bangifundisa ke make awashela bothishela laphana esikolweni eMpra. Ngasho nje singilapho ngikhulele khona lapho. Nibangakhe ekhaya kumake? Kumake besimantfombatana nje singu4. Ni4. Okay. Now sakhula sisentfombatanyana leyincane bofisa kuba yini nasokhuleni? Ngangifisa nje ukuba ngithishela nami. Okay. Njengoba ngikuthanda ukufunda. Yeah. So nami ngafisa ukuthi ngahle ngibe ngithishela yimbe ekhambeni kwesikhathi. So uyahamba ke uyakhula ufunda ugcina kuphi so utiphilisa ngani nasucethe isikole? Ngiyafunda ke ngihamba kugilwa endleleni usahamba. Ngicina ka form 3 ngokuthi namake emandla sekude nami ke sengithole ingodi emgwaqo. Sengitfola senginesisu.
Okay. kwabakekela kwami isikolwa-ke. Okay. Unangakho iminyaka lapho? Yo, nganginabo 16. Ngina 16 years. Okay. Uyayekela sikolwa, ukhulisa umntwana, emva kwaloko sotiphilisa ngani? Emva kwaloko-ke hawu vele ngiconze emafemini ngiyofuna umsebenzi. Okay. Yebo. Okay. Kodwa kufeyisa yini? Mhlawumbe nje chazela Sengihamba uyoma lapha umbukeli. egedeni. Okay. Egedeni-ke bakungabe unenhlanhla-ke bumbe bakukhethe-ke bese soyangena-ke uyasebenza. Okay. Uyangena emafemini usebenza isikhathi lesingakanani khona? Ngisebenze nje emafemini lakahlukene ngacala kusebenza e-Trio bese ema-Jersey sebenza ngemashayina. Okay. Senda ema-Jersey ngasuka lapho ngaya e-Pump Packing senda angathi lento bayisebenzisa kuba ngifuna ucala emanga. Ngasuka lapho ngase sengisebenza kaSalora senda ema-TVs. Okay. So yasuka ke emafemini sokuchubekela kuphi? Sengisuke eSalora. Ngulapho-ke ngabe sengibona ngilobaba kazikalala-ke babe sengikhanza sengisesitsheni. Okay. From there wakha isitolo lo-baba. Sakha lesitolo ngasebenza kuleso sitolo leso Salomyeni wakho. Yes. Okay. Okay, bantwana niyachubeka nitala bantwana? Sitala abantwana sitala abantwana babangithukane mina ngedane bami labathathu. Okay. Yes. Nasebabonke ke bantwabeni bakhona babezikala la sebangaki? Sebabonke naye so nginika bakhe bafana labangu-4. Yes. Nasebaphelele baleni bantwana bangaki? 4 + 5 9. Sho seseng9 webantwana. Yes. Baphila ngani laba mfana? Niphila ngalesitolo. Phila ngalesitolo babe uyasebenza ungumanager eLgogo. Okay. Kwanele yini lokuvelako nakuphela inyanga? Akukanele isithando sami akukanele vele ngoba phela bantwana abaningi futhi most bafana. Yabathi bafana kusibadla kangakanani. Hey bayadla ufana. Akukanele ngoba ngase sengiyayekela naseSalora. Okay. Sengiyosebenza eScott's kaManzini. Okay. Kanza kuthi nakhona usebenza esitolo kude imali. 1.2 kude lo ngakwenta ngaye kulabantwana labangaka. Plus nemali yebhasi every day. Usuka lesitsheni uya emanzini emalanga. Leyo nemali yekudla konke emsebenzini. Vele kufana nokusilide nje. Iphelela lamgwaqweni. Phelele emgwaqweni, phelele eGlen, phelele etimbadleni tebantwana yonke lento leyo. Kukhona yini mhlambe lokunye lokwenda kusasebenza eScott's kuthi mhlambe uyacupha uyathengisa noma nje nolomsebenzi wasescott's? Ngabe nginemanga kude. Kude ngakwenda esitolo bese ngiyekelile nasekusebenza eScott's. Okay. Yes, ngabona ukuthi angiyekele lapha ngoba nakhona akangiholeli phela lo baba buka nje sibhizinisi lasekhaya. Abengakuholela zikala. Nani? Begana. So ngabona ukuthi ngcono vele ngifuna umsebenzi. Indzaba ke make nawe mbukeli lekulethela podcast ka Echoes of the Kingdom lomuhla indzaba ukuthi wagcina sewutikhanza senkingeni yekuboshelwa kushushumbisa tidzakamiva. Mhlawumbe nje sengafiki lapho. Ngaleso sikhathi umnyaka ka1995 nangaphosisi kambi. Indzaba yetidzakamiva indzaba lenkulu kangakanani ngoba ngidawubekisa nje lamuhla yinvo nje lesiyikhuluma kamalula ukuthi awucha hey sinethemba phela siwaba nensimi sowalima ulima ligwayile elikhulu. At the time nga1995 indzaba yama drugs yinvo le common kanganani? Ngikwathi kwami mina bekungase info lengiyathi kumbamba le ma drugs ukuthi ke akhona nokuthi kunjani because noma ngihamba nami ngiyalela ngagcina sengiboshwe khona I didn't know ukuthi ngilanze ama drugs. Laba lebangithuma bathi ngilanza ticatfulo. Okay. Asosicocele maka ukuthi laba kutfumako ubakhanza phicala njani nje lenkulumo? Icala ngokuthi ke ngoba ngisebenza kaManzini kunesaluni bengihamba kiyo. Okay. Ingale ngaseSalisheni. Lo saluni leyo ke ngokuhamba kwesikhathi nje sengiyabajwayela labo sisi bakhona. Ngiyabajwayela siyaxoxa nami ngikhuluma la ngempilo yami. Lokuhamba utshela abantu ukuthi indzaba takho. Hayi siyaxoxa emasaloni bakhe. Ngiyahlupheka kanjena nemali engihola kuyincane bantwana abaningi. Bese sothi lo sisi hayi man uyathi khona abantu engaxhumanisa nabo.
bangemaswati abasiko behamba eMaswati. bakuphi nawubeva nje lalulwimi Makwerekwera ngeke ngisho ukuthi akuphi because bengathi ukuthi la kuphi likhuluma kanjani la kuphi likhuluma kanjani. yebo Ngindaba laseNigeria ngbe la seGhana I don't know. okay Yes. But kwathi ekugcineni kwakhona nasengile ngeva lokuthi cha kusho laseNigeria. okay Yebo. okay uyabhoboka ke ukuthi hey ngithwele kamadima Yebo. kwendeka lokwana lokwa imali incane ayihlangani sebathini ke bona nabayifaka lenzaba balihlabisa ngenhloko yini ukuthi udabi yoshushumbisa kudzakamiva Bathi ngilandza ticatfulo njengoba ngisho ukuthi abazange balibeke ngembaba. okay Yes. sebathi ke nabakuchazela bathi yini lele khethekile kangaka lehlukile ngalecatfulo lengentase mhlambe ugcina ubhadaleka imali lenkulu bathini nabacocela bathi mina ngake ngahamba ngalandza ticatfulo ngathola imali lengaka bathini nabayichaza bayindlala lenzaba Uthi lo sisi ayi cha kukhona abantu labangakusida. Batakuvuma nje uhambe uye eveni lelinye akazange alisho. okay Lapho utawubuya uhlole imali engathi iba ngcono. yebo Nami ke ngathemtheka. Ngathi asengibabone labo bantu labo vele ke bangithuma. futhi awusoli lutho Angisoli lutho nabo nje nabakhuluma kahle phela vele ngasi banamlomo omnandi. yebo Kwasho eMaswati. Bakhuluma nje kahle. Ngivume ke nami ukuthi ngilandza ticatfulo bangithengele ithikithi ke bantu ke bangitshele ukuthi ke na ugibela la utawuhamba wehle eJozi phezulu uthatha lenye indiza iVaric Airlines. okay Nangempela ke vele ngihambe ke na ngathi ufika make ngicela ukuhlaba nje lwimi mawusuka la uyakuphi yogibelela eJozi yogibelela eJozi. okay Yes. okay so awukaphathi lutho lapho Angaphathi lutho. okay nawufika uyagibela indiza eJozi Yes. uyacala nigibela indiza lapho Ngiyaqala ngca. cha awusabi Uthi usina phese indlala uyasaba kusina ingaphahlaka ke. Yes, engaphahlaka ke. okay uyagibela indiza le ndiza lo igibelako nawusuka la uye eThailand nguleconzani ngco pheceleti Ihamba i-direct flight straight. noma iyatfumbele ihamba I straight transit anyway. okay how many Ihamba hours straight. lo 16 17 Lapho nje bo 16 okay emoyeni. all right kopha uthi uyotilanza lecatfulo lapho eThailand. Uyolandza ticatfulo. okay uyahamba uyafika dung dung welcome to Bangkok Yebo ke. okay Bayakutshela na usuka kuthi utofika uthathe itekisi uye hotela leliside. Uyanikwa leligama na ufika batshela abantu bemathekisi angisivele na what. Batakubeka lelo hotela lelo ke. Lapho kutabe sekuqhamuka lo munye umuntu futhi afike akubona. Kwamngeke lo munye vele ke akutshele ukuthi sokhona hayi sitakubona. Babhadale ke ehotela ke lawo bantu labo ke bese bayahamba ke. Basalungisa leticatfulo phela leli ngitilanzile. yebo yebo nawuhledile le hotela kude mhlambe labanye abantu lokucoca nabo nje noma nje Uyaliwe ukuthi nje awucoci nebantu. bathi nje ukukhuluma isimuzi Hawu. okay nawe yalena unikwa ligama leli hotela utshela staff ukungena kulelo hotela lelo uhlale khona umvlo utawufika kuwo okay uhlala isikhathi lesingakanani kule hotel usamele licatfulo Ngahlala liviki. okay when done during the week Kude uhleli nje uyahamba hamba uyabuya uyahlala vele ngoba phela uyesaba nenzawa uyathi. Naleli lwimi awulwathi lwakhona lena manje vele utawuhamba uthini. Uyahlala khona le hotela kuze ufike leyo muntu loyo ke kumbe sekabuya aletha leto ticatfulo. nawufika uyashaya ekhaya wathi kubaba uyaphi Oh, during that time kwakunenkinganyana nje emendweni wami. okay So azange vele ngimtshela ababi. okay kukhona yini umvlo wamtshela noma lo wambhobhokela noma umngani wakho wavele nje wakho Ngavele ngahamba. ubashiya kubani bantwana lapho Bantwana kunasisi lo sebendako. okay uthi kusisi ngiyabuya ngisalele nanabami bantwana okay so uyahamba ke uyafika uyahlala le hotela uyabamela laba kude lokusolako mhlawumbe na usabamele kude livalo Kude nje indvele lesolisako. Njoba wathi nje ukuthi sithemba lula. Uthembe lula nje uyathi nebalunga bathu ubathembe nje.
Labangani bakho labakufakile kulaba labasita nako uyabashayela yini nasofikelela ukuthi hey ngihambe kahle bahlobo bami ngiyabonga kumnanzi ngilele hotel. No, Awusho lutho. awushayi lutho phela nangihamba mina kwakude naleti ngcingo Yeah. kwakusede naleti ngcingo nje tethu Labo cellphone. Yes. Kwakunalama landline nalama coin box. kunjalo nje. Okay. So uyabuya ke lona lo lethe ticatfulo. Ticatfulo. Titangani utavela uletha libhokisi Uletha sikhwama tila sikhwameni. tingani lecatfulo tisemaplastikini tisemabhokisini. Kude lokubonaka ukuthi uyatibona lecatfulo ngoba lesikhwama lesesitako wena kutafuna ufake impahla takho la khathi. Okay. Kusho ukuthi Uzifakelwa lesikhwama ngibani leti mpahla la khathi esikhwameni? impahla tami phela ngipakishela mina. Okay. Leti ticatfulo seti la khathi already. Okay. Ngile khathi nangiboshwa ke ukuthi ngabona ukuthi there was a hidden something la ngaphansi la kufakwe khona letindvo lengaboshelwa tona. Masikancane ke ngicela kubuyele emva kancane utohamba nami nembukeli. Asuzame ukusakhela isithombe salesikhwama lesikanjani fana ne-gymming bag nalokuthi nawuzivula ngoba angisuthi impahla wapakishana ngekhathi. Nawuzivula ubona emabhokisi ubona ticatfulo Kude lokubonaka kude lo sikhwama nje si-empty but siyasinza vele sona. Now uthi Vele ke utawusola ukuthi hawu yini losiza kangaka. Ngasola kodwa kude bengitakwenda kufanele sengisele emuva leso sikhwama ngibuye naso. So awuzange wakhona nekubuka ukuthi lele sinza kwingakuphi. Kuvaliwe ngeke ubone lutho. Ngeke ubone lutho. Shose basasa edzakamva bafake bese bayatfunga. Bese bayatfunga. Okay. Okay. Uyasithatha ke isikhwama uthini lo lokuniketa lesikhwama ukuthi sewuyajika. Uthi nasi isikhwama uyahamba ke namhla uthatha i-taxi ubuyela uye-airport uyogibela indiza ubuyele ekhaya. Okay. Uyakutshela sekhaya ndawufika kwenda njani noma lokunye udakuvana sofika ekhaya. Angisho ngiyatlo sinangifika vele ngingasatha isikhwama ngisimikise le lapho nganangjana khona le esalon. Okay. Bekusigaba lesingakanani nangabe uyakhumbula kusuka ehotela uyesikhumuleni setindiza airport? Ngiyaphosisa kukhashane but angisho uhamba nge-taxi vele from the hotel uthathwa i-taxi ikumikisa e-airport. Liyafika l-hour mhlawumbe. Yeah, no. 30 minutes. 30 minutes. Ulandleleni mhlawumbe uNdlunkulu uphethe lesikhwama lesisinza lesinecatfu kude elivalo lapho kwabe becabanga ukuthi maybe asasingibeke eceleni lendvo noma nje wathi nje sengigunya sengiyahamba. Ngathi nje sengiyahamba. Okay. Okay. Sengiyahamba nami inhliziyo yami seyisebantwaneni bami. Lesikhwama ke lesilopakishekiso ngilesikhwama lokungena naso endizeni noma ngilolo checker in sihambe lesikhwama lesi yes ungasede hand luggage. Okay. But mina angifika ngaphela nokuthi ngize ngiyogibela endizeni angisho. Okay. Because ngabanjwa nakhathi singena laphana ku conveyor belt sewungena lapha kulomshini. Okay. Yes. Ngakhele isithombe sikalala ulala yini ufakile isikhwama lesakho sikhwama bathini basiphumela eceleni manje. Okay. Ukhona yini mhlambe lokhona kokukhuluma isingisi bakhona labazamako. Okay. Okay. Basikhuluma sicocele kwendekani ke lelo langa bavele bathi angiphumele eceleni sekuvelile laphana la kule nangjana ngobe kune something like i-TV. Yes. So vele ngabona kusa cha kusho ukuthi le tingishele bangithatha ke bangimikisa la so narcotics whatever bangikisa lapho laba sheshe makuthana laphathelene nedzakamiva lapho ngabona khona ke sebasivula ukuthi hawu ngithelene leti impuphu lengadadi ngitile dzakamiva letlanga khathi bathi heroin engakanani bathi 3 kg 3 kg bayasisho street value sayo sokuthi nawe ithengisa nje ngabona nje sebasho mina la ephepheni angisakhumbula ukuthi bathi imalini because it's a long time back but samba temali vese le mali yale worth noma lenzengo yale tidzakamiva nayo icathanisa nale mali labe bakuthembise yona kwenda lo msebenzi kuyabalance sebakuthembise malini imali into lenkulu kangaka angifuni ukukhuluma because mbamba nje
Bo-7,000 na compared to lo bengikutfele mina, it's nothing. It's nothing compared to le nto nabayisho ukuthi street value sakhona ngamalini. Bekuyimali encane kakhulu. Nabakuphenya bayakubuta ukuthi uyaphi, ungubani, usukaphi, uyithethephi lo consignment noma lo mthwalo, uphendvula ukuthini? Timphendvulo takho tihamba Ngiphendula kufika. iqiniso nje ukuthi mina ngithunyiwe mina basithi angilandzeli basithi ticatfulo. Bathi make uthunyiwe but kutholakale kuwe lento lena ufanele usho iqiniso nyalo nje ngebasho ukuthi bayithole kuwe vuma ukuthi vele kwakho because bakufole kuwe. Wagcina uvumile. Ngawuvuma vele khona bathi khona sigwebo sakho sitoba sincane. Yeah. Ngavuma vele obekutholakale kimi Yeah. kodwa vele kungasiwo kwami. Yeah. Sebayakuthatha ke uye ejele. Yeah, ngithiwa ngithatha ke Stocksini. Kwenteka nemicondvweni wakhona kwenteka yonke le nto le. Ngisangene phela ngisangene esingulungulu abantu bami ngabe mina ngidaba yini. Ngoba angitati nokuthi ngibhekene nani njengamanje njena la. Even lingalati ne-language yakhona ngaba nenhlanhla ngakhanza kunalomnye bombatana lo ngabona bayagane iGhanaian. Lolthayi uyasikhuluma singisinyana ke yena ngaba nenhlanhla kule Stocksini ngaleyo ndlela. Na ufika eStocksini uhlala isikhathi lesingakanani? Uhlala liviki. Liveki. Before bakuthathe bakunikisele ejele elikhulu. La kepte kwakhona. So kwaba liviki between the time bakuthatha and between and tekwalicala. Okay. Now uhlala lapha eStocksini. Uhlala liviki bese sebakuthatha ke bakunikisa enkantolo. Enkantolo. Enkantolo bakuremande ke bathi ke saluhamba uya ejele. Bayakweluleka yini kuleli viki ukuthi this is what you can expect now vele mbikwa manje ukhona yini lokweluleka ngetindzaba temthetho na ukuthi ukhona yini lo interpreter lokuchazela ukuthi le ndvo le intekile ngikhulu kangakanani? Enkantolo kude lo wangitshela. But ngase sengifikile le ejele ngoba kunebantu labanengi tivele tiningi nje bakhuluma singisi bo America bo England bo Ghana bo Nigeria bo Peru bantu labanengi nje sebangichazela ukuthi wena nje ufuna ubheke from 50 years to life sentence ngoba bese bathi Late kwasikhathi lesinganani icala lakho before kuphume esijuba? late I think ngoba bohlala bo 12 days uhambe uyelena enkantolo 12 days late I think 3 months. 3 months. Okay. Kulini labakuvumela khona ukuthi mhlawumbe songashaya uyakhona nikushaya ushayele ekhaya ukuthi inyanza leyo sengenelwe ngemanti endlini? In the beginning bongakhona ukushaya. Bongakhona. Mina vele asengithi nje vele azange sengishaye bengibhala incwadi because nalokushaya bekudulile. Okay. Bekudulile. Wabhala incwadi ekhaya ubhalela abantu ukuthini la kule ncwadi lelo mbhalelako? Ngibhalela ekhaya phela ngiyabatshela ukuthi sengivele indlule nje ngayo. Bhalela make ubhalela abani exactly? Ngibhalela umyeni wami. Okay. As time goes on ke ngase ke basise bangitshela ke laba baseAmerica ukuthi uyathi kulesigwebo lositholile. Sine nje baseAmerica sihlala bo 8 sihlala siyesibese sibhalela ekhaya basihambise after 8 years. I mean buyele ekhaya like le exchange le treaty. Bathi nawe na ungacela sibakwendele eSwatini maybe bangakwendela. Mhlawumbe sengikafike ku treaty zikalala asesibuyele emvu uyayibhala incwadi yambhalela baba ekhaya ukuthi ayimyeni wami sengenelwe inyoka ejazini. Iyabuya yini imphendvulo ibuya emva kwesikhathi esingakanani uthini la ncwadini? Iyahamba incwadi ihamba inyanga ke le iphinde ithathe inyanga kubuya ngala. Uyasho ukuthi sebakubonile ephepheni ngoba engathi kwaba khona ngathi ngumlungu i-reporter wathi journalist liyathumela letindzaba eSwatini kusekhona iSwati liboshiwe. Yes basho wathi bakubonile ephepheni ukuthi ngiboshiwe. Uyakutshela yini mhlawumbe imininingwane ukuthi letindzaba nathi fike ekhaya bathini ba react kanjani ekhaya nasebabona le article noma letindzaba? Bamangala kakhulu because they didn't expect indvole nje kimi. Bamangala bava buhlungu. Banganani bantwana make at this time? Bantwana bancane laba
laba lababili nje bancane bangcona labanye labangu-3 bese bakhulakhulile. Lo mncane nje bekase-creche yena. Lo ekugcina, lo landzela lo wekugcina yena ka grade 1. Siyaphuma sijubo sesithola ngakho iminyaka. Ngiyagwetshwa-ke inanjana sigwebo kuthiwa ngithole 100 years, which is life sentence yase-Thailand. Mawusuka lapho uyahamba vele kusuke bekusemam prison ngiyacabanga. So uhlala khona laphana khona vele. tshele bafati linye vele. Okay. Injani lempilo lapha? Ngoba phela sibomake sidzinga lokwana lokho asidinga ama-toiletries. Emathima impilo kulalwa phansi. Ube Esponjini. Phansi kude sponge. Kude sponge ulalwa phansi nje bakunika ingutshana ukuthi undlale lapha phansi uphinze umbathi. Kuyashisa ke eThailand kungono ke ngaloko ukuthi kuyashisa. Nekuthi ke kude vele iwinter. Kodwa kuba ne-cold season and it's very cold. I-cold season yakhona kuMakhata. But kude ufuna ulale phansi. Nema-uniform labakunika wona ethi long run funa bese uthengela akho. Uthenga ngani usebenza phela ngobula? Nako-ke. Nawu ude vele umuntu okuvakashelako hawu. Utophila ngema-handouts. Na usahleti, uyababona mhlambe labanye tihlobo tiyafika tiyabavakashela. So khonile mhlambe kwakha bangani labakuhlephulelako nakukhona labakutholile. Sengikhonile because la ngasibe sebadi lokuthi manje kukhona lo tako wakuphi kubayeva ngalaba etinkantolo. Khona lo tako kanje kanje ukuthi khona base South Africa. At least siyakhuluma isiZulu nabo laba bakhuluma isiXhosa but siyavana. Sebakhona ukusita ke bakuphethe ingubo yakubona. Bakhona le uniform lengathi ikahle because leyasejele ilikhuni icinile. So ngakhabuhlobo ngaleyo ndlela ke kulaba base South Africa nalabanye ke base Ghana bebangisida nje impela. Nanicoca bathi bona bafike njani? Bagilwa ngemajobo lafana kona lawa noma hayafanana njengoba ngisho nje bantu laba ema drugs banenhlito letimbi letilikhuni. You cannot believe ukuthi lo munye wathumela girlfriend wakhe lo nesisu uthi ahambe ayolanza ema drugs waboshwa. Bagcina belekele ejele. Kuloku khuluma kwakho angithi uyabhala ekhaya ihamba inyanga incwadi iphinze ibuye imphendvulo. Nanicoca uweve mandi uthini babezikalala uthi banjani banibana ngekukhula nje nekhamba kwetindvo. Bayaku-update yini nangetimvo letenteka ekhaya? Bayang-update abantwana wagcina nje lo baba sabathethe sekahlala nabo. Nalo lomnye maki lo abesiso yangilama. Sahlala nabo ke bebang-update nje nokuthi sekwendeke lokhu sekushone bani. Shone Wanda kushone Jimmy tindvethu nje ngaleto nje. Umele incwazi inyanga yonke incwazi nayo ifika itokhalisa. Bobani boWanda na Jimmy Bantwana bami. Bantwa bakho. Bashona sebanganani? Bashona cha sebakhulakhulile nje. Not that much. Bebasesesikolweni. High school. Ukhona yini lewada tokuhlola mhlambe loliswati tokuvakashela? Ukhona lomnye make nje nalo lobekacupha. Impahla angimati nami ngacala kumbona nje lo ngiyabona naye weva ukuthi boshwe iswati wetha utongivakashela. Otherwise abo ambassador ke bebeta ngosiyami. Bebeta abo ambassador batongihlola bo Prince David, bo Clifford Mamba. Babehlophe impumelelo bebeta bangihlola ngosiyami bangiside lapha nalapha. Lapho ngisole ngakhona. Lapha bebakuthumile kude mhlawumbe lo waya kuyohlola kuthe uyati kwakunelitfo lami ngangiliphathisile lapha kude nje lwatidlisa sajanyana. Nangifika bathumela umongi ngeva ukuthi ngevisit ngamazi visa byapi. Ngathi ngiyaphuma ngakhanza kungilenye ikwerekwerele nami nje. Wangibuta ukuthi ngwebani ngisine yebo ngimi. Shosi nje bekatohlola ukuthi vele ngimi indelo boshiwe. Yes. Wagcina lapho. Wefika kanye kuphela. Kanye kuphela.
Sowuhleti ke ejele. Kwenteka nje asusithathe through ilanga lenu lasejele niyavuka ekuseni. Niyavuka ekuseni kwenteka nani nivuka ekuseni? Bavuka ekuseni-ke kuyathandazwa-ke nalabo inkolo naleyo nkolo ama-Muslim ayathandaza, nathi ma-Christian siyathandaza, nema-Buddhist naye ayathandaza. Ama-Buddhist-ke wona vele kufakwa le speaker kuba umsindo ngoba iyona nkolo yabo vele emqoka. Nani niyathandaza laphana. Nawusafika-ke vele awusebenzi. Sikuhlalele-ke sifundzele iBhayibheli. Ngavele ngabona ukuthi angibuyisele impilo yami ngibuyisele kuJesu vele ngiboshwa nje vele ngase ngibackslide-ile nasenkosini ngasekho. Ngingolo ngaze ngawela kule ma-temptation la nje ngala. Ngathi buyisela ke enkosini nangifika eThailand ngathi buyisela mbamba phela. Ngathi buyisela mbamba. Besikhonda vele. Besikhonda Sundays nama-missionaries angena. Atosikhonda khona lena. Ngilapho ngafunza khona ngafunza ngisho ukufasta ngufunze eThailand bengazange sengifaste empilweni yami. Ufunze khona eThailand ukuthi kude lo ngakwena naJesu washo wathi leli akuphumi ngapha ngokuthandaza kuphela kodwa kuphuma ngikuthandaza nekuzila. Ngathi angizile nami ngoba ngisempini phela la ngento engababoni nebantu bami. Ngoba ngathi ngifika kwashona lo munye wase Nigeria ngathi uNkulunkulu wami sengimi ke lona ngasabeli ekhaya sengifile. Ngagcila kakhulu emthandazweni, ngagcila kakhulu emthandazweni ngikhotha lamavesi lengiwafunzako lapha ukuthi ngingeke ngife ngidawuphila ngibalise ngemsebenzi yasemakade ngeke ngifele la. Ukhulumeke ngokuthi benilala phasi vele akusiyo mhlawumbe indzawo beyinakeleke kahle inihlala kahle yenu. Etindzabeni mhlawumbe te-health kuthi nawungakaphatheki kahle nangabe uyagula benilitfola nisito kubonesi nangakuthi-ke kulesikhathi leso umbukelo utawukhumbula ukuthi ngileti khathi lapho khona kwaphakama kakhulu gagasi labo HIV ne-AIDS. Nani lengekhathi benikubona yini lokhu benikuva benati kanganani ngalokwenteka ngaphandle emhlabeni? Bekhona i-sick bay. Bekhona i-sick bay nangabe uyagula bakuseta sithi nabo ugula kakhulu bakhiphele ngaphandle esibhedlela ngase ejele male Madvodza. uNkulunkulu amhle-ke angizange sengigule sengifike kuleyo ukuthi ngaze ngiphumele ngaphandle wangigcina nje uNkulunkulu bengiba ngibe nemikhuhlane. Bo-ambassador bami-ke bangiphathela-ke emaphilisi cha ngaphila nje impela. Ngelendzaba ye-HIV phela leso sikhathi kwakuthiwa i-AIDS bebangasho se-HIV. Vele bantu bebafa bafisa ukuthi impungane babulawa ngiyo le-HIV ngoba kwakusede ngisho amaphilisi. Sasibabona sibavakashele nje emakhulu esibhedlela sisebavakashela lesibhedlela balale kiso. Ngabe khona emawadinyana la kakhona. Ngiyakuva ukhuluma ngako ukuthi benivuka nibe tibe khona tinkonzo. Siye sakubona kakhulu la kumabonakude safunza mhlambe nasetincwadzini ngetindzaba ukuthi tintfo letenteke ejele tesabeka. Besinjani simo beyinjani impilo bekwendekani lapha vele tikhona yini mhlambe timvu lowatibona lele betishacisa ligogo lebetendeka? Ngingasho ukuthi manje ngakubona nje ngakuthanza vele ngile bengikusho ngisho edomini lami ukuthi lokhu mina angivani nakho. Ngiloko kuthanzana kwalaba bulili bonye. Bekukhona lokho. Umkhuba lo wanzile. Yes, angisho vele Thailand mantombazana nawumbuka vele ngathi umfana wena ungacanisa indvodzambamba kanani. Indvodzambamba kanye nomfombatana. Bebakwenda-ke vele lokho. Mina-ke ngibatshela edomini lami ukuthi vele mina ngiyathandaza ngiyavuka nga-12 ngithandaze mina. Angiceli nje ukunibona nenda le rubbish lena. Kwakuyintfo levamile bebayentele balena ukuthi mhlambe beyinyintfo leyentelo balena. Angisho vele nilele nje ngathi ngikhona la selikhona lana. Likanjani elijele la khona okay sithe kude imibhedze. Shothi indzawo nje kunalama la kona la ulala khona undlala etingubo takho khona. Lijele la khona is a half wall. Kusho ukuthi libonza la khona aliye etulu. Lingu-half. Bese la etulu kugcwaliswa ngafenisi. Okay. Lolo ngangeni timbuzlwane. Because kuyashisa.
Manje nibabona njani laba la sebanebudlelwane lobungayenkosi? Uyababona phela abantu angisho nilala nonke lapha phansi lana. Mm, labanye sebayamene. Bawusese lekhathe ejele. Kesho wahlala isikhathi esingakanani? Ngihleli eThailand 16 years. Uhlele 16 years. Belikhona yini ilithemba lokuthi akuphume? Ekuqaleni bekude. Njengoba ngisho nje ukuthi kwakude njena ngangingakahlali ngangithandaza. Ngangithandaza ngathi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kuthi lapha Isaiah 51 verse 14 nangaphosisi. Kuthi laba lababoshiwe angeke bafele kulomkhosi welijele. Futhi ngeke baswele nekudla. Lithi manje batawuphuma masinyane. Ngangiclaima lawo mavesi empilweni yami. Njalo nje ngiclaima lawo mavesi bese singabo mgcibelo besine prayer meeting. I-prayer meeting usisithalazela nje inkululeko yethu. So konke lokhu akunika lawo amandla ukuthi one day uNkulunkulu utawuphendvula, one day uNkulunkulu utawuphendvula. Ifika kanjani ke zikalala indzaba ukuthi mhlambe kucala etelo tindzaba netingxoxo ukuthi ubuye ekhaya uthinzile ngaphambilini kancane ukuthi bakweluleka labanye ukuthi ikhona indlela yokufaka isicelo. Yebo bangitshela abaseMerica ngabe sengisinami asengibhale. Ngibhale incwadi nami ngibhalele ka Ministry of Foreign Affairs. Angiyathi ne-address yakhona ngangizile PO Box Mbabane. PO Box Mbabane, Ministry of Foreign Affairs ngibhale ngicele. Kanti prior to that ngabhala incwadi cala ngayinika umfanekiso David ambassador wami wokucala. Ngixolisa enkosini. Ngixolisa eNdlovukazini wathi lena nto ayimikisa mina. Wayimikisa yena ngabhalela naka Times. Ngixolisa eMaswatini kuHlambalata live. Enkosini iHlambalata live neMaswati at large. Ukuthi into baHlambalata ngalento lengiyendile mina. Ngabe ke sengiyabhala ke lencwadi ke yokucela ukuthi uyathi ngive ukuthi kunento lenjengale kwangwane nabangayenda ngakhona ukuthi ngibuyele ngodonsa sibuko sami ekhaya. uNkulunkulu amuhle beyifika lencwadi. Ngiva nasefika ambassador asho so bayitfolile incwadi ka Ministry of Foreign Affairs ukuthi ucela ukuthi kunento lenjengalena. Kwaqala ke kwaba khona ukukhulunywa ke kwalendzaba lena. Kwathatha isikhathi ngoba Isikhathi lesingakanani? Kwathatha isikhathi mani bekuva ngathi bayakhuluma uve kulotsile nami angikahlali ngiyaphusha ngemthandazo. Ngoba vele kude lokunye ngakwenda ngaphandle kwemthandazo. Yabe pheze seyavuka futhi hayi yachubeka impela usho kwasekhamba umfanekiso David sekhambe eClifford Mamba Bolisiba lapha. eBolisiwe yebo. Bese babe Mpumelelo Mamba Mpumelelo Hlophe. Ngilapho ngathi yabe iba strong khona ke bagcine bayendile ke inkosi yami ivumile inkosi ukuthi abayende. Bayenda ke. Uyalikhumbula ilanga lakho lekugcina? Bakutshela nini ukuthi cha lisa ke kusasa seda siyakulanza? Nekuthi ulethwa ngibani lo mbiko loyo? Lo mbiko leyo shosi bese kunababa Mpumelelo Hlophe that time naseyicethiwe kwentiwa le treaty. Bayeta ke beta khona le ejele ke bayenda lokushintsha lamaflag akhona lapha na e-conference room. Ngabona vele kushuthi cha uNkulunkulu wami vele uMaZulu avumile kusengidawubuyele ekhaya. Mani makuyasidotha siwa nje sekuphambana emaflag. Yebo phela. Chazele kahle kwentekani. Ngilekhathi phela benda le exchange le treaty. Okay. Bayeta la jele ete lolisiba. Nawe uye. Nami ngikhona. Okay. Sekwendiwa ke lokushintsha kwalama flag ke lapha nakhombisa ukuthi ke bayayivuma le treaty ukuthi manje ngibile ekhaya. Okay. Usengaphume ke ejele Thailand mhlambe nje kancanyana la khaya ngaphasi komnyango ocondzisa kumile kuba khona mhlambe ama skills lenifundiswa dona kufunga nani la Thailand belikhona lelithuka mhlambe lokuthi ngoba vele uhledi la kuthembisa khona la uyakhona kube khona lenifundiswa kona. Beba khona labathu ngakho. Okay.
Kukhona nje labanye bentatha icathulo, labanye okay ngake ngakwenda lokhu icathulo. Ngake ngakwenda lokhu kufika-ke vele ingcwele ngambambamba angikuthandi kuthiwa ngiyakwenda nje angikuthandi. And besides thina besibatshela nje kwathi ekugcineni ngavele ngathi angisafuni nokusebenza. Nawungasafuni awufuni phela ngeke bakufuce ngoba ngidawutshela i-embassy yami mina ukuthi ngiyangifuca ukuthi ngisebenze nale mali encane. Sagcina sesihleli sihlalela ukuthi sifundze iBhayibheli lethu, sidiscuss indoda kaNkulunkulu, sithandaze ngoba vele kude sifuna ukuphuma phela lokusebenza lapha ngeke ngiside ngalutho. Manje nasawuyekela lokusebenza le madlana lencane sowuphila ngani na Jelo ngoba ngiyacabanga ukuthi sesekhona tinvo ngakutithenga. Uyathenga vele. Uyathenga vele uNkulunkulu amuhle-ke. Njengabo labo ambassador bami bebafika vele bangiphe lokho bangipha kona. Wase uNkulunkulu songithinisela lo munye, may his soul rest in peace, umfana Nkosi Tshekedi. Bekangithumelela njalo imali-ke malume angithumelela njalo imali. Niyatana yini mntwana Nkosi? Umfana Nkosi Tshekedi bengingamathi mina bengimati leli gama nje. Kusho inkosikazi yakhe uLansikeni bengifundiswa ngumaka wakhe Madam Tsikeni ngilapha kuMathapha bengimathi nje lo mka Mfana Nkosi Tshekedi. But Tshekedi bengingamati naye washo nomabhala ukuthi ngathi wathi umyeni wami ngenda kanjani ukuthi nangafuna ukuthumela $1 or 2 ngende njani. Yes. Uyakhumbula mhla le mali beyifika njengoba injalo yini? Beyifika kanjani le mali? Imali yayifika. Encwadzini. Yayifika imali bayithumele kuma missionaries. Lawa bekangena tosikhonda. Bengama missionaries ase-Philippines. Okay. Bese-ke sebayeta kumbe bayifake ebhukwini lakho bayakuthengela lokhu lokushito lothi ucela bakuthengele kona. Okay. Uyasikhumbula mhlawumbe nje isizumbulu semali lo akwasithola? Sizumbulu. Phela vele ngasho ukuthi izumbulu ngoba wathatha nje umfana angithumela bo 6,000 7,000 ejele. Ene le imali nayifika laphana eThailand iba yiningi ngoba imali yaseThailand ayinayo value kangaka. Khanza ukuthi iba yiningi. Budlelwane bakho njengoba uyasho ukuthi wahlala 16 years, budlelwane bakho nababe zikalala uvedile ukuthi bosowulanyiwe but uhlabhala yini ukuvusela kuhlole? Wabhala yena washo nokusongixolele. Washo nokusongixolele. Noma bengabhali all the time kodwa Bekabhala. Okay. Now Phuma after lo 16 years solo usaphila babezikalala. Akasaphila akasekho basho nangiseThailand. Uyashona. Uyibhalelwa ngubani incwadi ekushona kwakhe? Bayilwa ngibanje. Ngabhala ngibaniphana Nokukhanya. Because Nokukhanya yena wake weta naseThailand wathi ngihlola. Oh wefika. First daughter Okay. Wefika yabhala ke yangitshela ukuthi nababe soshonile. Bebangitshela njalo nje nagogo ushonile namaketala ushonile bebangitshela vele. Through leti incwadi. Nakafika uthi nginokuthula. Nokukhanya. Nakafika Nokukhanya kutokuhlola umshiya anangakho eminyaka. Nokukhanya bekanangaki nje bese ka high school nangihamba mina besakhulile. Okay bese kanemfana nangiboshwa mina Nokukhanya. Yes. Unangakho eminyaka kodwa nawuboshwa? Ngina 40. Una 40. Okay. Na 40. Uyafika indvodzakati yakho. Na uyibona? Ngiyajabula ngiyakhala at the same time. Ngiyajabula ngiyakhala at the same time kusela ade ngicocela konke. Yebo. Uthini ngendlela labakhule ngayo Kumatima yathi naka ngize ngisiphosa mane ungasangitsheli because kuyangilimata. Bakhule ematima ene namaka asashonile namaki. Bakhule ematima kodwa uNkulunkulu amuhle baphilile and it made them strong.
Ukhulumile ngemadvodzana lamabili lashona. Mm. Sekusele ngakhi bantfu bakho lapho? Kusele mantfombatana ang-3 Ang-3. sengilaba baba bezikalala ke. Bayakunaka nabo labo Munye wabo nje ngihlala naye vele uyanginaka lo lomncane Sikhumbuzo ngoba wafika vele amncane kimi. Wafika vele asemncanyane nje amncane impela asese primary. Uyanginaka unankosikazi wakhe ngiyena nje unkosikazi wakhe la ngiwashela ngendlela konke. Lala abanye sebanemithi yabo lala abanye sebashona labangu2. Sekaphambene ke ma-flag sign retreat. Kuthiwa soya ekhaya. Uhamba nabani? Ulandva ngibani? Ngilandva maphoyisa ase-correctional lang2. Okay. Correctional Yala khaya. yala khaya. Yala khaya. Okay. Bomake, bobabe. Bomake. Lababili. Okay. Niyahamba anikibela into. Ukwendekani engqondweni yakho? Landizeni futhi ngendlela uNkulunkulu bayamhle ngayo bengakagcwali negcwala nalo beyahlalela student yakhe nje ukuhlalele bengagcwali nje ukugcwala. Bengihlabela nje saze ngiyabona sawufika eJozi. Ngiyalikhumbula leli culo. Namhla Nkosi mina ngiyamangala leyo nje. Bengimangala vele kuthi nangibuka emuva ukuthi ngiyimi lengiphume ukuthi ngidaphuma na 100 years. I mean ngidaphuma after 100 years. Kodwa uNkulunkulu wanqaba. Wanqaba umusa. Niyafika niyehla sikhumuleni setindiza eJozi. Yes. Kwaba direct flight nale. Na nanenza la kubo security checks akude kutfuka mhlawumbe ngoba kutfuka tanya ngenxa lento leyavelele ngaphambilini. Wakude kutfuka wena Nkosi because ngangathi lo sikude lenguphethe lokubi. Akusekude kucasile. Sekude luhlu ngiphumile lapho. Noma ungangivuse ebusuku uthi manje hey naku ngiyatshela nje ukuthi ngeke. Uyafika. Na uqalata ubuka soyafika ke la khaya. eJozi kusuka eNingizimu Afrika ude la khaya. Uda ngendiza noma sohamba ngemgwaqo. Kusuka eJozi sita nge-Link. Nandiza toti. Yebo sita nge-Link ngikhanza igcwele. Kuna mawiki Mhlonisho mawiki Khumalo. U-Link kukhona le ndiza lekuthathako from la lenkulu iyokubeka ku-Link. Ngimkhanza ke ulapho ke mawiki wasukuma wangisukumela uMdlonisho wasihlala phansi makezikala maye ngiyajabula ukubona. Sahamba ke sawugibela indiza ke le Link yala Swatini. Lapho sokhuluma Swati toti. Sengikhuluma Swatini hey uNkulunkulu wami. Muhle Jesu. Muhle Jesu. Muhle. Niyafika ekhaya cathatha nilenda kuphi Mathapha? Lenda kuMathapha. Okay. Bekusede esikhulu. Bekusede esikhulu. Uya emawela. Na ucalata ubuka. Lenda nangu Mathapha phela vele ngiyagijinyiswa ngiyofakwa nangu VIP lounge because Ntombela imoto yasemawela afune tobona nginathi nisathele. Bakufihla na ufika. Afihlwa. Yabe ingithatha imoto ngemawela. Okay. Na ucalata ubuka ulamoto live selishintshe kangakanani? Shintshile live mina ngamala kakhulu kusikani sithuthuka kangaka kangwani. Mina nanyalo nje njoba sikhuluma nje labe sita la kuzula waka angisadati netomati zawo letine. Impela ikwangwane sekhulile kule kakhulu ishintshe kakhulu. Uyafika ke emawela uyahlala. Ngibani umfowethu ucala lo dodo okuhlola nasawukhona? Bantwa bami sebakhulile bantwa bami. Balethwa ngibani? Bayadidela sebakhulile. Bathini emakhe? Jabula nje sengisedvutane. Lokho sengisedvutane nje uNkulunkulu wami angimkhohlwa nje inkosi yami usekangwane ngeke ngikhohlwe Jehova. Ngeke. Na hulumende ngeke.
ngeke ukuthi nami lebengadeserve kodwa babona sikuhle ukuthi ngibuye ekhaya ngoba sedude nabantu abami. Nanicoca nebantwana kukhona yini ukubalisa ngoba phela bantwana makuhamba usishiye sibancane. Kukhona yize ngababhalela incwadi one by one ngacolisa but still kuye kuvuke nje lelinye ilanga. Kube likhuni kangakanani kuvuselela budlelwane bakho nebantwana? Kube likhulu kakhulu. Mm. Welcome kakhulu. Lalabancane nje vele, welcome kakhulu man. Ngoba lo nokhaya bese bamthatha njengama kwabo ngoba wadlala chaza lelikhulu empilweni zabo. Ngibona bamani. Yes. Uhlethe isikhathi esingakanani kumawelawela? Ngihleli 5 years. Wahlala 5 years. Injani ke khona impilo? Hawu, impilo yasejele injalo nje ukuthi ufuna ukuphathe kahle. Uma uphethe kahle konke kuhamba kahle. But waba ngumuntu lokuzelelako vele. Fana nale Thailand wazelela atakungcingce emathayi. Ayashayana. Nakhona lena ke waphatha kabi, badakushaya labo maki. Badakushaya ukuphatha dlebe. Ngiyoke nami into le bekusinami nakafika nje. Ngimiyale ngayo ukuthi tiphathe kahle. Nawu tiphethe kahle. Konke kutahamba kahle. Kodwa wathi phatha dlebe taba ngathi ugwetshwe 100 years la. Kanti ugwetshwe 2 years. Mhlambe sobuka emuva singayi ekuphumeni kwakho. Sobuka emuva ngoba ngicabanga ukuthi kulesidlimi lesakwehlela. Waba nesikhathi lesiningi sokucabanga. Yini mhlambe lo wagcina uyicabangile wafika emaphethelweni ngayo. Ikakhulu mayelana ngendlela abantu beDzangameva basebenta ngayo. Yeah. Ngahlala nga-reflecta vela ngempilo yami ngabuka ukuthi uyathi vele thina nje la we fall prey to abantu labanjengalaba. Sometimes sento ngibona lokuthi asinabo. Kodwa nje nase ubuka futhi ukuthi le mali eqhamuka lokujubelisa akusidi. Lokufuna into leti qhamuka malula akusidi because easy come easy go. Manje ke ngabona lokuthi hayi man konke kulite nje njengokusho kweBhayibheli konke kulite ngelite. Lelite nje. Vele abantu kufuna basabe ukuhambe uvuma nje noma kubani so kuphuma kuphi uyavuma. We have to be alert on the alert. Ngoba akusho ukuthi mbe bapheli maybe basekhona nanyalo laba bathumako. Yes. But nje wathi uthi ungena kuphi na ungena lapho ungena uyomosha impilo yakho mina ngayimosha impilo yami yonke. Bonke bushabami basi impilo icala na 40. Yami yaphela nangina 40. Yaphela. Yeah. So uyaphuma ke make ngelanga after 5 years kambe emawelawela uyaphuma ulanva ngibani niya kuphi? Langiphuma. Okay, angisho nje bese prior to that kuphumeni kwami. Mina ngangivele ngisho ukuthi mina ngidawuphuma la ngeke ngihlale la ngidawuphuma futhi bengathi kahle singidawuphuma. Baba sekusho ngani singidawuphuma mina kwafika lo sinye sivakashi sithumele nguBabe Commissioner. Babe Mzuthini. Wangibuta Themba ke wena uhamba nini wena? Ngathi mina ngiyohamba mina. Namhlanje ngahamba wathi usho ngani? Ngathi mina ngisho ngoba ngiyadla ukuthi ngiyahamba. Vele ngidawuhamba noma nginini ngiyathi bangangibida nje. Kanti vele ngisho lawo malanga lawo bekuna lawo malanga lengahamba ngawo. Naye ngiyabona lapha khona leyo babe wamangala ukuthi hawu noma ke lona ebunini. Vele sowuphuma njani after the 5 years? Ngiphuma ke ukuthi inkosi inginike iPardon. King's Pardon. Inkosi yaseThailand. Okay. Okay. Ngelanga lekuphuma ke soyathatha ikhwama takho uhlangabetwa ngibani? Before that lelanga ngitophuma ngalo mina ngiyafika ngemsebenzi la ngisebenza khona eTailors lapho kuthungwa khona bayabenta imvunulo ngala. Okay. Ngihlala esitulweni ngiyawa. Vu phansi.
Awusitemema kuleli phoyisa hawulisa kwente njani namhla wena wawa kwente njani? Hayi mani khona intfo leyente kakho. Athi-ke lelo enye iliphoyisa lesimanje, yona Lisa wena uhamba nini kani? Ngithi mina ngiyahamba mina noma kunini. Wathi usho ngani? Ngithi mina ngiyahamba. Uthi yini nje lelo oyivako? Ngithi mina ngiva umsindo lomkhulu. Ngikhuluma nje out of the spirit. Ngithi ngiva umsindo lomkhulu. Ngempela ngathi ngisahleli ngeva basi bangibida laphana ngibidwa officer in charge. Hambe singabe sengenteni ke mina Nkosi yami. Ngihambe ngifike ngene. Athi babe simelane athi manje, hey mama, lapha manje naye ngasibeka sangene nje kakhuluma ngadadi nokuthi uthini. Uyathi mama lapha ngirophe commissioner ini uyahluleka lokungitshela manje ke ebuyele emsebenzini ngizophinde ngikubize. Ngithi mina ngabe baba ukhulumani ngihambe ngibuyele emuva. Ngisangihamba ngibuyele emuva ngisahlala nje. Baphindze bangibide basi bayangibida futhi angiye conference room, ngithi mina conference room. Ngihambe ngifike ngene e-conference room. Hawu, kudekwe kangaka akunamuntu ngibidwa ngibani kani mina? Ngivele ngalapha e-reception ngithi mani ngibidwa ngibani kani mina ngala yebo. Kudekweni ngale conference room. Kudekwe phela kuhlotshiswe. Kodwa kuthi umflo khona basi bangibida khona. Ngikude ngalapha manje basi bangibitelana bekunamuntu laphana. Ngihlale la enangjana E-reception. e-reception. Ngithi la ngithi banangjana bese bathi abangibide. Ngithi ngiyeda ngikhanza commissioner wonke lamaphoyisa lamakhulu labembabane. Ngithi Jesu wami kwente njani namhlanje? Ngingene. Ngizilile phela. Ngizilile kanti ngebile phela vele abafuna isizile bathi kumbe sokuhanga strike noma ini. Ngene commissioner ngihlale phansi. Hawu naye babe commissioner khuluma themeleze. Hey lapha Nkosi yami sithangibonge nje ukuthi ama officers wami akulanda eThailand ini bla bla akhulume nje indendende. Ngaloyo ngomgasi. Yebo. Kube indendende engavali ufuna kulenda noma ufuna kwendana. Ebese uthi manje hayi lapha mama inkosi lana ibesithi manje saluhamba ubuyela ngasekhaya. Ngithi praise the Lord. Iqhola lami kwami. Praise the Lord. Hey, I was so excited ngilomsini lobe. Ngilesithathu ngalelo langa. Kunenkonzo after lunch banethi inkonzo Wednesdays. Ulumeke babe abonga yathathatheni i-group picture ke sathe ke sithombe ke hey nami namhla ngishutha nababe commissioner ke uNkulunkulu wami. Sethi ke hayi sewuzabona ke umnguni ukuthi wenza njani uthi ngithi ke mina Nkosi yami ngicela nje ukuthi manje esonfeni before ngihamba athi hamba ucela officer in charge wakho. Ngicele esonfeni nabo abasaphumi kusho sibebade phela abasaphumi kanti soshayile 2 singase baphumile kusho kwasekumele mina vele la ngingena laphana bavele basho bathi hey khona Lisa afuna ukusitshela kona. Ngivele ngibatshele ukuthi la bazalwane hawu sengiyahamba ngibuyela ngasekhaya. Hey umsindo lo wabakhona lele ngishidwe ekseni uthi uvani uhamba nini ngithi mina ngiyahamba noma ngini ngiva nje umsindo lomkhulu. Hey kwaba bajabula bagidza bangihaga bangicampuza kwavalwa inkonzo swaphuma bahlabela tonke tingoma sedomini lami manje ngoba uthatha impahla tami bangipheketela nge-tailors ngiyothatha imvo tami e-tailors angisebenza khona lo msindo lobengiwusho ngakhuluma nje out of the spirit ene kwabanjalo. Uhlangabedwa ngibani ke nawuphuma noma bayahamba bayokubeka ekhaya? Nangiphuma phela ngiphuma khanza abantu babami bangihlangabedile bete ngemoto nalo make lengithi wefika le eThailand make Vicky wakanxumalo naye so ukhona angathi ke bo Justice kusibevangani may soul rest in peace waka Channel S nabo banje niyase mawela ke imoto taphuma ke talanzelana nathi fika tijika nje straight nesibheke ekhaya waqala Justice pipi daja donke pipi baphuma abantu hey uNkulunkulu wami baphuma abantu bagcwala ekhaya
kwaba inkonzo Ekhaya kuphi Embuleni ekhaya kini? Embuleni. Okay. Bongwa uNkulunkulu. Abangilungu. Ebeneza. Kwaba ngiloko ke Nkosi yami. Umbukeli lolalele lengxoxo yethu. Mhlambe lo wenza ematimeni. Njengoba ushido nje ngaphambilini ukuthi nawe mhlambe lesi sinqumo lo wasithathwa ngoba ucinzetela dimo. Ubaba athi Nkosi yami inthambo lemfisha ayibophilutho. Lo sacabanga ukuthi nje nangase nje ngilime nje kweli hectare kwami. Ungamvunulisa uthini nomhloyo? Le ngamtshela kona nje umlaleli nembukele ekhaya ukuthi Nkosi yami manje uyekele manje ulima ummbila noma ulima ema-veg because akukhokheli lokho. Nekuthi ke impela nelesifundo vele ngasithola laphana angifisi ukuthi lo munye umuntu angangena la ngangena khona. Nawuthi nje eMaswatini noma ngibani lo tawubukela ukuthi impela ungafuni ukujubelisa manje umele uNkulunkulu. Wait upon God kunekuthi uwente into lotatisola ngayo impilo yakho yonke. Wakhona kubakucolela labakufaka kulolitako. Ungabacolela sis, ngabacolela njengoba na Jesu wabacolela wathi abakwathi laba kwendawo. Nami ngabacolela ngathi colela nami. Waticolela nawe. Hlandwe Ndlunkulu. Ngalelo ke mbukeli Echoes of the Kingdom sishaya sibeka lapho lihlelo lwethu lwanamuhla. Please do tell us on the socials ukuthi yini lo ifundzile mina ngifundzela ukhulwini nokuthi emgodlagodleni wakho njengoba seyiphelile nje lengxoxo ukuchubekela embili ingam lo hamba nayo kule nkulumo ethini. This is Echoes of the Kingdom, connecting eras one voice at a time.